मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे रायजो राजाफ्रा UPPL खौ नांला होननानै बुंदों। बियो रायजो राजानि डिमान्ड होननानै। थांनाय 5 बोसोराव रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोजों अर्थात प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोजों जिबादि सोबख'जादों नासयजादों, आर्थिक बेबस्था आर्थिक उन्नतिया जेबादि डाउनाव थांदों बेखौ रावबो सहायनो हाखालामोन। ओरैबादि आर्थिक बेबस्थाया हाथाय बाजार जिखुनु बिजनेस फिसा फिसौ नों आं जिखुनु फिसा खामानि मावनानै जानायनिबो सुबिदा गैलामोन। आं मानिनानै लायो कालचारनि गेजेरजों लिटारेचारनि गेजेरजों बबेबा मोनसे इडुकेसन खुंनायनि गेजेरजों विश्व दरबाराव बैज्ञानिक पदार्थजों साइन्टिफिक प्रसेसजों बुहुमाव बर'फोरखौ गायसननो नाजादों। नाजानायाव बेयाव गाज्रि गैया, नाजानायाव हाबाव बुंनांगौ गैया। नाथाय आर्थिक उन्नति आर्थिक बेबस्थाखौबोथ' नायलांनांगौमोन ना। बबेबा मोनसे फांसन खुंदों नलेज फेस्टिभेल, आहाबाव बुंनांगौ गैया। लिटारेरि मोनसे फांसन खुंदों प्रग्राम, बेयाव आहा जेबो बुंनांगौ गैया। सुपार 50 बानायदों, बेयाव आहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय आर्थिक उन्नतिया गैयाब्ला बेफोरबादि खुंनानै सोर गोजोननाय मोनो? न'खरावनो जेबो सोलिनो रांखान्थियानो गैयाबा नों बावहाय फांसन गानानै मा मोननो? दा बेखायनो आर्थिक उन्नतिखौ गोरा खालामबासो गथ' गथायफोरखौ फोरोंनाय बायदिसिना मोजां मोजां लिटारेचारनि सुबुं बानायनाय, IAS बानायनाय, IPS बानायनाय, लोगोसे बेफोरबादि मोनसे थुनलाइयारि आरो हारि सिबिनाय हाबायाव नांथाबनानै मोजां थांनो हायो, थिनहरनो हायो। बे समाव नोङो लेबार मावग्रायाबो लेबार मोनला, फिसा फिसौ बिजनेस मावग्रायाबो बिजनेस खालामनो मोनला। ओरैबादि जारला जाखादों, हाथाय बाजार जेबो जाला, गोदोनाय। दा बेखायनो बेनिफ्राय मुक्त जानाय बादि मोनदों। आरो हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि नेतृत्वआव बर्थमानाव जा BPF दोलोनि बे सरकार दं BTC, बेयो सुबुंफोरनि आर्थिक उन्नतिखौ एसेबाबो सुंथागोन आरो लासैनो बेखौ फोजौलांगोन। दा खम समनि गेजेराव जिबादि मानसिफोरनो एसेबाबो आर्थिक सहाय 10,000 20,000 होदों, थेंक्स बावनांगोन। एसेबाबोथ' खामानि होयो फरायनायाव। दा बेनो हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंलांदों बेखौ जोबजासिम नायनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय। আমার দরজা খোলা, আপনি আহিবও। আমার দরজা খোলা, আপনি আহিবও পারে, যাবও পারে। দাবিটো কৰে কিন্তু আচলতে বিজেপি চৰকাৰ যদি দিয়ে আপুনি কাক দিব? আপুনি যদি দিয়ে এইটো যদি দিয়ে আমি দলত আলোচনা কৰিব, কিন্তু মই মন্ত্ৰী খোজা নাই এতিয়ালৈকে। মই মন্ত্ৰী খোজা নাই। আমি খুজি আছে, আমি কৈ আছে যে BTC ইণ্টাৰেষ্টত BTCত বেছিকৈ বাজেট দিব লাগে। BTCত সকলো ৰাইজক যাতে আমি যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ সেইটো যাতে আমি পূৰণ কৰিব পাৰে, বাজেটটো বঢ়াই দিব লাগে। আমাৰ বহুত কৰিব লগা আছে বহুত ডিপাৰ্টমেণ্টত, সেইকাৰণে আমি মন্ত্ৰী খোজা নাই। আৰু তেওঁৰ ইলেকশ্যনৰ কথা সেইটো হ'ব পাৰে, কিন্তু এতিয়া বিজেপিয়ে কাক কাক মন্ত্ৰী দিব এইটো বিজেপিয়ে নিশ্চয় ল'ব। কিন্তু আমি ক'ব পাৰে, কিন্তু বিজেপিয়ে আমাৰ কথাটো লয় না নলয় সেইটো ইহঁতৰ কথা, ইহঁতে ঠিক কৰিব। কিন্তু BPF দল হিচাপে আমি এতিয়ালৈকে মন্ত্ৰী খোজা নাই আৰু নোখোজিব। 1 নম্বৰ প্ৰায়ৰিটি হ'ল BTC অঞ্চলত উন্নতি হ'ব লাগে, বাছ। BTCত মজবুত কৰিব লাগে, সেইটো আমাৰ দায়িত্ব। এই কথাবিলাক লৈয়ে মই আলোচনা কৰি আছোঁ। আৰু প্ৰত্যেকটা সাব ডিভিজন আৰু প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত BTC গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্ট লৈ পেলাই মই ৰিভিউ মিটিং কৰিব, ক'ত কি হৈছে হোৱা নাই। তেতিয়া গোটেই ডাটাটো মোৰ হাতত আহি যাব। PWDত বিজনেছ সাব ডিভিজনত কি হৈ আছে, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিজনেছ সাব ডিভিজনত কি হৈ আছে, বা হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিজনেছ সাব ডিভিজনত কি হৈ আছে, সেইবিলাক গোটেই ডাটাটো মই ল'ম ৰিভিউ মিটিং কৰি পেলাই। তেতিয়া কাম কৰিবৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে মই যেহেতু এতিয়া BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত এই মে' জুন জুলাইলৈকে পইচা নাথাকিব,
যেহেতু বাজেট জুলাইতহে হ'ব, জুলাইত যদি বাজেট হয় তেতিয়া আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমাৰ পইচা আহিব। তো এই পইচা দি আমি কি কাম কৰিব, সেইটো কাৰণে আমি ৰিভিউ মিটিং ল'ব। প্ৰত্যেক বিজনীটোত ল'ব, চালবাৰী হিচাপে ল'ব। বিজনী চাব ডিভিজনত আণ্ডাৰত PWD হওক, PNRD হওক, এডুকেশ্যন হওক, হেল্থ হওক বা এগ্ৰিকালচাৰ হওক, কি হৈছে হোৱা নাই সেইটো আমি ৰিপৰ্টটো ল'ম। সেইটো বেছ কৰি পেলাই নিড বেচিছ আমি কাম কৰিম। So thank you sir, thank you very much for watching.